Hello everyone, Kardam Namaskar and Namaste and welcome back to my another vlogs. So, pini vlogs bangke, lata pini recipe vlog to. So, pini ko pisi kitun ci mahadi la nili recipe non mat kinang than edit lo. Nang litum nang lang dun ibo moy. De non kitching si bang ni lo enam ji, lo la pen lopong musola hedi la enam ji. Si nang litum nang lang dun inoy kitching pen. De non lo thum dam na, lo thum dam nei me didi. Kangthu han si bonai ji pini ke kangthu recipe la recipe mahdi la nan thana chi shar poni popular se nang itu nang lang dori momo so nan ba ke lopong wa am popular la si nang itu nang lang dori lopong orang ke wai da mi di dharmida logi nang chon chelang yo la si lo ba se nam ponon ba ke la lopong arosing lopong pet mo ba chin jok tu na so ni lopong bang ke ban el lo la pen la bang ke lo kitchen ben thum nam en ma bikok le di lo ta yo me yo e ada lo ki mi ta he di long le mane chu lam herai ke klom hai di ekdam lo hino e the di la pang ni pak thum long dam lo la loron pisi ke banai ma na tom lang lang du ni noi de kitchen si ke la lo sam energy inki la ha che ko hom da thek me di lo bang cham pa ni nei ji la pen cham tang ai pen lo bang di ven thuen no la son pe ke kre ni di a theili ke chu phansi chu bunai me di ni ke me senang ji la sila cham et lo ven et si di ko mi long ing ui thu nang po so non la ko ti ta ven et lang ho non na bang ke la me pa ka lo ma di da ing ui proi bo mo du ne se na phan he di so non ka to ka we hormu ta thik lap lo don ko ppc ke nang ji ma ne ka bonaya recipe lo he di ko ppc ke nang ji ma athang lo an ta ni thik lap lo la si la bang ke lo pa moni ke cham ki phi kang o ya lo he di la lo enke la le men ma ke lang o ati di no lang o ati la lang o ati si kang thu ji pu pen dak pi dunia sengan ke la hai lo ma ke harsun ke air ni pum thom pi dun ji ke la bok so theni the thom ke la ke mo ge dam lo pongar ho la harsun han soi di mane tok pa me tok por je he di la son lo pi dun ji inke la ke ingti pela bang ke thermit ke la bang ke birik ta lang tha jo te ke lang me hedi bok birik phela so birik bang la ke soda ni dak pum thli pi ji hedi chutney plong te soda nang ji me te di la si la lo ki thik je se an ke non la harsun ni rot pet lem dak la si non bang ke la dak ko te ta biet ko pi ki chin si la lo bang hedi la lo bang vitamina lang awati di mender kru me di la sia lo bang par that dan ki bi ya Harsun ke man di la son ke le pa phir suni si ti ha apna thari mere di lo te moment der ko ilan kala si phir suni ya lo pi
lo bok beri so beri amen ke thermit ke chambi dun longson to hedi ansu se kelang thume po color bangta lapen ke chutai chume po sita avedelo thermit ke chambang ke hedi masya duk si pidunang rong Jural gini lo folding paper banget ya. Folding paper. Sila kata kita mix ko yan po. Lalu di kitchen le ui phơi phơi xong thế đi chỉnh đinh lặp chỉnh ui phơi đó cái này cái chỉnh đinh bây giờ tụi mình xem đi ăn loạt thắt vào ăn kia nó đặt cái này đó folding paper Amena lugar lo seca perang pemandi di folding paper di luar pe ran se oil so non bottom lo la pen non bangke me long diam bok lo so chalo so ni li ladak tawa bohael jo ladak tawa long si la bang bipo porque attack heavy hormo bine mi tidia kardi note chiber het helo la sila long si bikok lo dai so la hello ok bangke jo nene lo pupur ak thate oi lang ogati kangthu nadak mo nempo tai dun pre ponke chumi uidi nang nim tan thung lek dom lopong ang nim se di so hello everyone non bang ke la lang ogati kangthu bang ta men el he la pen ekdom ang nim se di ang nim tok flung lo manela lopong harsun hanso la ok ang nim hedi sop chi mix lap lo ma di enke la so ang nim hedi ekdom ang nim tok flung no lapen choda chome sen lo mane hoda jang thu pan kar nu bason chutney ga banai bok ben la sam ge chu ong lo pial di la si in thu kang thu bang le chu thu nang pial di la si lo enam lo ama si la son kang thu si banai thu le he pen o kom som mane ogati bang kom som ma la ithan ba bidun kol o pi se than ma heni la ba bidun kol lo so chome sen la sinali tumta la son chu banai tha Sumi sen piala hedi la se bonai tha piala so nilnal thana chi share pon igi piala la sena chi share pon iglo so ini video bang kente dak sing ton ikpo next recipe next video le ako chitong thik la nante bye bye